Karno makai? So kardo. Oh, nang limen sonik ne? Dilimen bindra rongpi. Oh, nang lihat tepat arong kopi bang lar puke? Nili tepat arong assistant secretary sinon marke dubong. Oh, rong pisang ho ne dum karbing long life pesami ning dug lo patumi alam aputha kadi. Kalang lo. Border alam ki ke litum cetan masih job plot lo. Kalang. La ke litum rat deadle kache song unji ja kong lakukan kali litum adjustment pupu government atum mang aning hang nang ji. Kalang. Sitame lalo tumi bang ko son ben si la so alam ki thur long pok lo nang li ke hadak masih dulu mah. Kalang. Oh. Nang thanu ikha tumi alam bang. Patumi alama bang kela son nil ceng amreng hirdo. Oh, nang li tang apor ajilong iloma. Nilitum ha lapun itum an la so prang atari ke nilending avadalo nilitum ha hamren disit along tanitum la so putha la son dak churi sa ya putha nilitum ha dak ching wai do dam lo se lang tunang pulo nang litum la pujubong sa ke chok che posi peace committee pata peace do nang kok pola te pu chomang atum pen ching ki thanang po pola me yo ama sini litum Oktober tarik krei si ahun sorry tarik krei si ubang lilo tarik ini maka hamlo medinil tu meeting na dulu ama ada abang ke nilitum karbi lapun nilitum karbi border dan gitu dulu hal abang so long leke aprang benta nilitum karbi yang long leve kapot nilitum jong se ada kedam tang so nilitum kikla makam jong se nalitum lakam kidu dapot nalitum ta la alam king dari ting pu bang ke nalitum ta la pu karbi yang long abang ke nalitum ta bang weda tha itum cingwai cing kijitan king dari tike palam lah yo masih alang tum tad rong dampo cing kijitan dampo ajar alam sabe alang tum administrative tum pan resolution pipo la penili tum ta la dak rong bang sini tum ta cingwai se resolution bang cipi lo masih ini ke patumi sini tum pupu cing kijitani po jar lo alam mangke alam abang ke amar se la bang so cingwai patumi tarik bilo patumi cing kijitan dong le aprang alang tum bang ke bang surya rat bang se ametang pulis nikah pulis je wang se alang tuma daprang wang lo daprang mana bajik tiap belum lam wang lo ama se alang tuma bang ke nilim tum dak asam kem donon dak do ala jitu patumi ko na kedo dim adak mas kem do koklo sampai hala asam pulis tuma bang ke thang ni tum rong pan information of people se alang tuman sok pecirot ni pan chance pidet lo ama se lapu rong ara tuma bang ke cingki jethan king data pc la high claim dong ji pule so kecirot pen kecing lok aja da business tame claim jong ji pele peposin te thang sing ki jithana betin pen le peposi so kecirot ye fana barsai tu asam police ben bang a chance pider lo palam pen le jo ama se lam chitor ko lon par ke bap philippen che ap lo jar lo kandu ko beson du kok lo hai tame halapu meghalaya police tuma bang ke asam kem lo ma se tume duhup lo tami tuma asam kem sor bang ke thang da pudun de lo ama se hal tum पुलिस में बाके टीयर केस आप लोग को कर दिए तो ना ठीक नहीं शिक्षा से कर दिए तो उनका चिदान दुनांग को किसों दुनांग को लो सो कुछ किसों वालों बांग के मेघालय पुलिस पेंटा मेनांग चिंदें किन्हों को लो मेघालय पुलिस में पेंच थिंकिंग के सो अपियंस या ना चुमांग के फ्लूंग दुन लो बात फिलिपन फ्लूंग दुन पेन दुन लो महाला नॉन की थिलो डालेंगे है बांग के kuson aku pai lang no lo yo halatum cumang tan ki flung do hur hapu cumang inghong pu bang ke pu min da kini dalam hada ibeng andun nom hada bang cumang du pi kada kang ho amase bathilia guli ta ki glokori amase ciplang sulo mache ro rungna pulo so da che ro hoda bang alang li bang kapre ka towar pense na kika ingnam sona sal su phelang ton phelang pipin ne lo ton du hada pelang li bang lu chok putang halatum cumang tung ki patu te dun long lok lo lama bang ke ama se teknolog lo dun urlo ama se amuni pan pulok le yola ma bage ama se hadang ma se apran nder abteng lo no papen thing tipen stame lang pan cholo long ni long thom cholo la son se hadang ma se apran nder teng lo mta hamran hospital pon ho da bang ke asap su lang pan cholo ha tame hadang le ko si chethe apedar lo
La son ta ke dam tang apurun dupik lo. Tapat aro mapan ke 1972 ta ne attack lo. La ke 2023 aning kan ta ne attack lo. La ke non pining aning kan ta ko ne attack tu lo. Se bar na attack lo. La pen la sokero report lo ke peace dunang pupo ilitum kar bitum ke ching wai dun po. Isemana term and condition ci dipen kroidun hop la son se dam bom lo ta pining aning kan bang ke la sokero abutor peace dona po bangke chok chelo permanent abang se nang po alam pen lo yo keton idam de da bangke la sok nang chirok mane la long le la chomang atu malong le bangke la putong dui kok la puson ma along le bangke non ishala meghalaya pen assam jitu border al ke non alang tumi jitu ke phuda da dim bangke ha da pala lang dam bludang te kilometer hini arlo ala Karbi Anglong along le arlo muthe along ahidi bangke chomanga hidi la hai acha aprang aku ku ke karbi long le lo tame kisar tum ko samban ko salone chomang ke bang ke tanda pot yo amat kene hor ok pen bata do ki kom pen la pusi sepala dum de lo ki saman tum ke chuklam chongda da thai ve pu na chong du po kang hon pen pu si joi pide yo la som se bang ke nang pet bom lo ati ke karbi tum ta ahidi ke do tum ta hadak du tu suju masih ciyorce masalah bagai totally lasu area bagai cuma hidi delo lepu datamelo yo alam mangela cuma ngatum mangela hidi aja ancol ma biti da dola tum lo ke do hidi biti ave hidi anca man par gela pu pene sok la pula ben klem ifan pu pene man biti mo pa labang so sok mangero roji fan pulote nali tum tapana rong ke na hat put nang kok lo bodi na hat put kali la ni tu marong abordar long lo la bangke ni tu marong ke area bangke ha border dai sob la hesta me hidi la so dar bangke hidi sudu kok lo mati hidi sudu kok lo ma se tu mi la sok nang ro tiu bangke ni tu marong la hidi long ngele lo plong te halo arbi hemat dung lo yo dak hidi along ana bangke ante la border puang thege mangke ko pilo hada do kente border ang theke 1951 Meghalaya state pilo tamen 1971 72 se pilar bangke nang elo pilar nang ke elo di kene la kene India government pensi la so pilar nang elo la so ada la so 71 72 pen non la pending aning kan an pilar long ni ke papuk dak lo anon latest bangke ta papuk te le non okoso ciklu meyo hola ta papuk elo ha hala tum blasting na ajo wang lo blasting fitting lo mat se apun lo oi amat ang tak acet sai de lo ampar aprang apa phuk to le hai hidiang bong pa phuk hai ta non ga rot hai ke penen dolan la son da tha se ha lang gero eta la tum etem nam lo sam hadar bang ga pilar thir klu la ma se blasting bang ta ing bo bedat pu ma se hadar bang phuk pede lo non ta dola ampar la tapar border pilar an ke pa phuk lab lo nah sini tum lada border hoi kana bangke purun lo sorkar tumpan chuniri jong se Karbi Anglong bate Assam lang plotang tela so pilar bangke nang reinstall thunon puchuniri bangke ningkan sini lama lilo la ke ningkan ko alo ne alam ahut lo tame sorkar tuma bang ko son ne mat hakra jeni nonan tala so se du bom dam bom lejo ante nali tumge la tapat bang ke police station ke kulo sangkang manglone police station ke tumge hamren lang di la tapat ke labang sorong mate labang so border long ke do don kwan bang do igne tapat arong amar ke non amar ke do bang ke la house number ke do teng rong te don pharuhini abatja exactly ni neng aveta me meneng kan ke 210 ba 15 ba ke do kokpo ante nali tumke rong asar ta ki mithu si bat thulo por julong la se malone rong asar bang ke ki mi se bat thulo asa ningkan do lo bahini do da teron asar do la pen ke timung asar do ante non mat ke sorkar pen hal tapada long nali tumke amreng lo ke di constituency ke lang lo amreng constituency polo tenali tum hala dak tapat mate border area ke do arara tumhan non mat ke sorkar ke chelar bom bang bom lo SDC सरकार nang dolo Congress सरकार nang dolo non BJP सरकार nang dolo kopilo nali tum ke सरकार pin kelo ang theke che theklo mage
nilitum ladak border lo bangke sarkar pen kilong ang thek po bangke bang ganane arong kilong son ke nilitum dak long dunde school samili tum ke mission ave ake website la pen ke hemso kim ya yai do pen towar stame ini non het jong bangke nangli lo towar bangke ta me ave solar aprang nang pi tame pen street light tong pitine tong lai santa ave water supply puta ave ne development bangke long aprek arong pele langdam blutang te 20-25% an seducha tenali tumani ani wangke reng ji phan ko pilo chipareng teng hada lada ka chipareng ke ajaha ka tuma bangke jasimne lada tapar ka chipareng ke la murha kibu pense ke chipareng 80% ke murha kibu pen chipareng lo an par ke la hidi ko me tum jidu tum tadu tame hidi ko me bangke 100 ang bong pen 30% da seducha an par ke inglong chuklem pene inglong chuklem po la pen ke pene hanso sap sup la pen ke arthek lan cholo la da ka chuklem mane kirenga income bangke tenali tumla always kirenga source bangke to ba tela always pension da opimini asoni duping made sarkar asoni la hai old age pension bangke ajudu rongle muthela non sarkar ke dobo ma sarkar jitula amena chididun pette hola arunodoi self group la sono bangke longdun do la longdun puta don tin pe gale la tani ligi chini do na te implodang te 10-15% da se longdun cha ante nali tumke hada ke border pote vek bok alam ke lage jurunelo pen suluk soda ka tomonda ilitum non arjulong lo pen aprang nang limu pen nang chikubirudun lo nang than lo border issue alam kutha kai ki mata suluk soda te hala dak suluk soda law and order pen nali tum han VDP pen kopine ke rap police pen kopine nali tum han biodata nang ken pen chenglok rong monitor phan kopine law and order pen kopilo alang litum ke denge lada pen VDP pen bang totally nil to aprang 2023 ho pen to sini bang nang thon lan cholo par ke non VDP pen jitu la pocket money puta dak tapat bang ke totally avedat chukidam tang ta bang korop pen bang serkep nang pi putang la bang serkep bang bawang ta pacicek dan ba jok ta long bang we ane ama se VDP bang ta nona bang ke aga ning chithe avedat lo kirap ta we bang pocket money ta pede pale o tame tapadang pale le namasila daga ronga VDP tum ta interest avedat la thanat jitu connection ke do VDP po bang ke tela OC bang ve OC ke bang OC pene kosi ke bang la lo pene chu aprang kotona do kok pena bang ke lada police additional police na bilo ha kem da jitu batumi kotona ke do ve gati mata dakta ICM asambien bidam handak cheklen 3 andolo so kem non stame tumi sonson kotona do ke lada black commando do process do same la thang ta la tum non tu sonson se ninyi turong nini tumla social media long okay ni tumla social media long ta la ison sonia visual mo thek long lo la na mane assam police atum ili tumke ki parlam li assam law and order bolte assam state government lo mane di ili tumke district council mate council itum autonomous council ke ili tumke law and order ke aja komasya vela kala sita me state government pen nali phanang pulo nalita ningjelo hada additional di ada nang bilo pulote alang litum ke koma bisi du nangji pen kopi aputhak selang litum ke hadang nang ton nangji mate ne claim du nangji pulote haladak social media long ni tum thek long ni mali tum ke hangju latuma bisi dun rok chomanga bisi dun ka pheri jo lason henten pu son sia koi nangeli la solam puta ko pitong ningjiri ji manali patumi alama bangke lason se halada ka police bang ke kaningji nang lituma arong saraphan pinila da kami claim dia phan alo nang pialo chom nang litum kar bia tum jitu ka dimana tenga ka chomang tum ta na chikroi dun lo hala ke dam tang thing pi ki phus ta mela ta pa che elong na la penili tuma phanda sok pa cherolo nang pu nilitum chikroi lo la pen alota kangbra phan pialo pu se hala dak osi phan nang ke than la pen so sonalam so osi ta nilituma phan nang ke than mosta me nilituma kangbra phan arjulo da ke thang alam ta nang dele chithi ke phelam lo hala over phone anta nang lele
la pojat la jo pachu be mala tuma bangke itu mas dapua polis song bangke ahok lo pu asus lang tum cek roi sar mesti ki klem lo pu hason ke dondun ateng se patumi bangke dudun kok lo yo hala tuma be se dudun kok lo cek roi tang der le ko pe percent la tum pan tung nang lang pa alam se ke orason se mandel lo nili tum la visual long thek long lo la Facebook long stame penanganing viral lo video long la tear gas mokha komatum si kya lo la law and order ke tear gas ke ap aprang ke hala pu mekhala ana asai pense nang ablo he tear gas nang ablo an par ke pu asam nge thang reaction ave an se aphi ratum thor pak yaha police um phanta panulo an se pupan abdun jaya la po jan lo ultimately ke pupu police ta chap nang kok le pupan da ab ala phi bang ke ta firing pi ne ke la puson abelang bo firing sona bang ke ave to la tear gas la teachers pi ne duma la teachers of tave po mane hapu parai pu la tear gas pu chapa plum flaman chod do lan chod lo ande ili tumarat kar madak border ke dwara tumang ke hala meghalaya border cross si hapunat ko pine saiti ki la puson ga avebo ave aprang man ave tigi buta ave la pengelo nagidam tang purun hini ki thomle ke chibhong bustame karbiatum ke tapat tuplo karbiatum ke hapu ke kengkam isita chiyordam de te hapu parai ta ili tum karbiarong do mande ave di ela chomang tum derle he 1951 jitu la Meghalaya pan state ti hud non tapat arong ke ini ke hap Meghalaya hapu sedut Meghalaya hapu hin tasela so Meghalaya state pan pidar hud tapat sorpan arjilo nang to Meghalaya tong dopoma Assam sedut puma polo oni tungke Assam sedut puma se pu langroi para nangkap krak lo hala langroi jitu la border no het plastic ban ki ap hala so langroi la so pilar ke langroi ang bong se kilo langroi ang bong se hadat parjap lo la pen la langroi suding lo a boundary ta lo la natural boundary ko gitu la so langroi men sonne la so langroi men ke non amar ke amen a kerling sar tom paneli arju pilo same amen binong avela mane la langroi halapu langkero hin pen bang ke tumi pu ke nilining avela yo apa cuma amen ke mushut aroi tu sipu ke cuma aroi he ante la border ili tum la border area penangan ke la cumang tuma men side de te ili tum kar cuma men side kala report ne la so lampu thak sabuna li chini dun ma pusar dina kai hot pen mane cuma men side po bang ke aprang bang ke hong lo la nine waktu lang do ko jadi Mate la block 1 block 2 jitu la Meghalaya astet pan pipe aprang bate la block 1 block 2 kar bianglong pan hodai de aprang bang ke pre la so dak bang ke cuma tumsi ke doki ama se la tumsi amen irthai alama bang ke ni tum la google search pi ne pustame la tum alang tum ki chi ira men si klang kala ta ili tum official ili tum men mangabe na be det kala te sarkar pen lahaida pi pose initiative ena weda nali ni chini dun nilitum methang yung bang ke non tapat arong punon langkiroi langmp non aprang langmp madda cuma ngamen tapi tapat amata hala TAH pole bidu tela ta cuma le lo masa H pang pa weder lo nason da khak sini litum menang amen ke lar lo na non bang ke klang ya lo non amen kimi kelar ta cuma ngamen amen pen arong adim alang roy punon jat punon sameni tumun an pan bang ke kar biamen ke situm lar bom lo pen non ke dam tang ta chok bom lo ante la non la bangso incident ke pho pega bang phu ningduk lo alangli phan mate alangli family phan sarkar pen komame combination ba compensation punon mate insurance punon mate dak karbinglong thomas council pen kopini lam chak doluma mate state government pen kopini doluma kom de karbinglong romos council ban bang ke hai tuliram rong hang bang hala ngupen nang ligi pu hala timung sangho pana bang ke nakep asika chak lo la pen ke hala non chelang bom bang phanta suri phokep kilo la pen ke non la gi thilo la leng hai bang phanta la dak mi tu la thive ga dim klong ba adim ma se akumlin kim se
tipsi hadak bipo puse ningi tekang la pengen nonda ki reng lang a hemasor la penga somar bang ho indomino thana bang ke pene sagori asosa tapi ningi puse dak rong arat tumben chuni ridun lo la talang pon po kan ki chak tekang lo kopini CM ahin ben kopini arsik jid alam ningji tekang ma CM ke bang be MLA se ke bang MLA ke hai rusing teron bang lo ama sera betuma bang pulo la ke Meghalaya ahoy loma kalema ahok alama bang nang tan tekang denon matela solong le bang ke Meghalaya pan pielo sanang tekan dak non nili tuma dak ki du thege pan ba ke du de nane along pele dan se dam thege pan ba de Meghalaya la du ni to du thege pan pulo alang ke ni tekang teng pulo dang de long le la bang ke 100% la ke kar jeng long le sidolo karena itu asap dan yang binang nek pasal ni tekang cok je talang libang arad pan kithir thebalam ne cedan dut po la pacok vegi pan lamcak pu thir klong alam cak pu bang talang lini tekang ke muthe permanent solution ke ban ye pan bang ke bor ipo lang selang lini tekang cok rad pan ante alang LA andar lo bonal itum ke la kalang lo ante alang li cuke damtang ningkan alang li ke pu parla mali penangan di politik salong galang lita penangan kelema bang ya ZCR ni penan lo tela ana ningkan kopilo nali tungke thek damlong alang lipam ke alang lipam ke thek damlong bang ke hok lo alang li dadak pene kisung apong tin ta alang li kan nang li dunver pustame alam bang ke kaya ning kan ye teng lo ke mesen ye pan ke chok ye pan permanent solution ne bani pan bang ke chingki po lan cholo lai siwara dialog lo non anta hala so komantu neningkan pen senior ni anta dialog la lancol lo te alang lipan la Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan nalitum tapat mate border area ke dokar biara ratum pen kopine memorandum MLA throdi mate DC throdi nalitum paliluma nilitum memorandum bangke nilitum up to DC pu bang pu pada lo samela non kacari ba sarkar ya kongres ni pen puno non anta nilitum lahai memorandum bang kipi purun bang ke hisab une pinan lo halo halo la cukidam tang 2023 aningkan samenil tumenang sung lo cumang tumpen cedam lo samenil itum niltum la relief fund pustame dowai daru fund pustame MLA pen ke cenglo CM la pen ke local MEC rina terang pi fund pustame niltum alo cupi se cupi lo stame niltum mana kirap thang ta ave naya CE ki bonglong ta la ke nalitum kisung farman lo por relief fund CM relief fund ponon japan ponon da ke thang ta nangili ave muthen non head jong peneng akisung hurbang butte aki hai men sing thang chu inut contractor pen social worker alang lihin tanabang bute edon bosta sang bosta isi putana bangke nang pilo nona adihu ra bangke alang li si amreng homosti alang li lonta alang li si kalang lo te lada gili tum thekdam long politicalize detiti mane ad hoc political party tumali chu endun ba ad hoc opposition party buno mane sarkar tum punon penangan inghan kachibok lason si tum thek ponlong tame permanent solution di state government pupu state government di hapu chief minister pen kaching ki ke thana long nali tum border area ara tumhana nang phasi kaching ki than la puson avilangbo nili tum afan chuning 2023 ahu nang pha lo hatifu nili tum da representative nili tum bang phodun lo bang phodun pe nitum la ha problem che share dun lo che share dun pe hada isi ki ribdama bang la lo da regional committee isi binang po hala ke mane council penta member nang dudun pola da kan la tum se kaddo ko ve same border ke sung astame las committee se lang pon po se la suhut alam rai hada ke chetok bon same la so committee ta senior ni anta thang effective ta ni tum che thailong le thang ke meang che thailong le a committee amata non senior ni anta amuni phan che thailong le advisor hala Elvin Teron ake hailo alang litumai hailo ladak member ne dudun bon stame la hai tumuni tum phan senior ni anta hala 2023 nili tum dak chetok dat tanta senior ni anta ka humri po avela adak rat apha nang chetong thang alam ta nonanta so border ki mi phan pene gaching ki than la son polam ta nil tumalong thang ta nang lilela ancha lande la to patumi la bang so incident la langli
no pak pen mate labang so gateng khenga hut na pran ke dam abang phu phan ili tumke chumang atum siwang sila sonlu puke alam chot lo mati di kala tame eye witness ta ho kathek dun long ta ho pine thana long go pine FIR ta ho di hakomama rong hapupen komama border ke doa ka achumang tum sike wang ma lai pine ke toka lu long pine son duluma avela nilitum pamu pula rong pen pudulo banana rong pen lo lapen ge lapu kolonga KSA presiden branch presiden mata ningelo kidam tang haprang hapu mokoilu masait hala bang subida bida pumyong la sarling hai maintain itu dah ho lekhe lapen ke lada chu prang areng ke so lada kha pilar nang pa phuk lapen ke hala entry gate nang pa phuk lapen ke non head jong la ka tu wet same ke FIR pi na den nang ye rona ve la tum phan ing sai lek nang ye rona teng pro tang te same nang le tum council hin pen la hai claim lo ma palam tar jidun la same la mo pen thak te ka bang la son la hai la ma bang e pini la da chikinang ne lo mo ka prayer ni le chikinang puson sana thak te kang ro na tum pan FIR pi pre mate government pen action ane join se la tum pini ni anta joilong kro se la son akam claim bom lo athema lake international border kalimati lake interstate bote isi India jurisdiction ke nahok te isi na lo in order ke kala lage Meghalaya state government si akaprek ain selam akaprek lo in order do polam galilo kale isi na lo Indian jurisdiction apeng bolote mani khanda ili tum di FIR pimelo case pa bond melo ada punon ajad issue pen pusna pe di anke ante eli tum la extremist along di hem claim he eli claim para song tum kache apa hudning ke api ke laya case dukok ti timati kala lasi lahu apu thangta ave mante ave nili tum hadak aprang kar biang long sedo amunit chandro ingti puno ke hadak Meghalaya do kolo pit Meghalaya chumang PN kolo lahai lo inu karbo na amunit lo lahai border alam lili kalang lang hadak chumang tumpan ke hoi tab lili kalang lang documents kapak lang tab lahai lo inu karbo bang lo puta ni tum lan ta lam ho lan ta than lo lahai tum pasame no nan ta lahai thang lam ta la tum entik the ta pela dak pangab long same ka karbo abang pu koman lo lahai amen alis na ni tum pilo same FIR mata ni tum pilo same lahai kam claim alam mangke ili tumta autonomous council do ili tumta isia jak kong dolo ladak pensi lang litum bang patil pi vek nang po ladak pensi patil pi si state government tum menching kisi law and order puthak lang litum pisi claim unjima di aron tang ateng ben galang litum claim pon nang ji polo tame ajar alam da non ke politically si litum theknam long rong po huri sai po apike jutkok po kisung na bangke hala border ke do non nang litum son si ningkan kang tim kisung nang salang lo nali tumke non ke longle phelang da chi u kang bubra aju jirlo thur pak ben be la puta chok chidet po na lo nang tum ke dam po kala ake manali tum da hap phusar pisara kai ben si longle phelang di kala wano ne nang tum da hadak si ka chibirti lo polote non mat ke polote jongsi sarkar ben jongsi initiative en dang long le nang jongsi nang tum han nang pi un polote lale ka prekalam le kala lalo asi halo asi anali phasta me sia kiro pipaji long tum karbing long live pel ana por nangli klar dak pen hala tapat akisunga puthak border kisunga puthak nangli lam klar nang pidun thek ponali phana kiro pipaji long tum puthot nali phana ko update na antupo nasi jero nang litum sinai tum lahai bita nang ki hum teke pon nang litum hasta me ni tum dak tapara rong pen sta me nang tum hasta nang churu parlo khai